Arhimandrit Vasilije Bakojanis, znaci vremena i svršetak sveta. Hristos je rekao: Otac moj do sada dela, Sveto evanđelje po Jovanu, održavajući celu vaseljenu, Sveti Jovan Zlatousti, beseda 38. na evanđelje po Jovanu. Doći će međutim vreme kada će Gospod prestati da drži vaseljenu u životu, te će ona prestati da postoji. Nebo i zemlja će proći. Sveto evanđelje po Mateju. Gospod je više puta govorio i o svršetku sveta i o svom drugom dolasku. Budući njegove sluge sve to treba da znamo do najmanjeg detalja, pošto su i te reči od neizmjernog značaja upravo zato što ih je izgovorio Gospod. Stoga ćemo u ovoj knjizi izneti učenje Hrista i njegovih apostola o eshatonu, nastojeći upravo na detaljima. Nadam se da će nas ono probuditi i dovesti još jedan korak bliže Hristu. Amin. Tajna Božja. Hristos je svojim učenicima rekao da ovaj svet ima rok trajanja i da će se po svršetku ovoga veka zbiti njegov drugi dolazak. Sveto evanđelje po Mateju. Ostavio im je međutim jednu veliku prazninu. Nije im rekao kada će tačno doći do kraja sveta i drugog dolaska. Šta više, rekao im je da to ne znaju ni anđeli, nego samo Bog. Sveto evanđelje po Mateju. Učenici su to shvatili kao izbjegavanje odgovora, pa su zato ponovo otišli kod Hrista i to svi zajedno i iznova mu postavili pitanje s namjerom da dobiju željeni odgovor, naime tačan datum svršetka sveta. Sveti Jovan Zlatousti, beseda 1. na dela apostolska. I Hristos im ponovo nije dao odgovor koji su očekivali, nego im je rekao: nije vaše znati vremena i rokove koje Otac zadrža u svojoj vlasti. Dela apostolska. Izražavajući time da je to nešto što ne treba da znaju ne samo njegovi učenici, nego čak ni anđeli, niko osim Boga. Tolika je tajanstvenost. Kada se Hristos vazneo, 2 anđela koja su ga pratila kazaše učenicima njegovim da će ponovo doći, ali ni oni ne rekoše kada tačno. Ovaj Isus koji se od vas uznese na nebo, tako će isto doći kao što ga videste da odlazi na nebo. Dela apostolska. I ovo ukazuje na to da Gospod ni na koji način nije hteo da nam otkrije tačan datum svog dolaska i svršetka sveta. Pošto nam nikada nije otkrio kada će doći do ovog velikog događaja, prirodno je da nas to interesuje, da smo u neizvjesnosti i da se pitamo, pa čak i da iznosimo svoje mišljenje o tome da li se čas približio ili nije i sve u vezi sa tim. To svakako nije greh, niti prestup neke Božje zapovesti. Već je Sveti Jovan Zlatousti, imajući u vidu okolnosti svoga vremena, 4. vek, dao sopstveno predviđanje. Citat: jer su stvari došle blizu i ne znamo da li će se možda čak i u našem naraštaju svršiti naš svet i doći onaj strašni dan koji će nas dovesti pred strašni i nepristrasni sud. Većina znakova se već ostvarila i evanđelje je propovedano u svoj vaseljeni
i ratovi i zemljotresi i pomori su se desili, tako da nismo daleko. To je beseda na Evanđelje po Mateju. Međutim, nedopustivo je da izigravamo proroke i da određujemo konkretne datume i govorimo kako će se, na primjer, 18., 20. ili 25. zbiti kraj sveta, kršeći time zapovest Božju. Nije naše znati vremena i rokove koje Otac zadrža u svojoj vlasti. Dela apostolska. To znači da ako do našeg uha dođu, pod navodnicima, datumi u koje će se desiti svršetak sveta, treba bez rasprave da ih odbacimo, iz čijih god usta da proizilaze, pa čak i ako ih iznose veliki, sveti i blagodatni starci, a utoliko više ako potiču od svetovnih ljudi ili još gore od vračeva, gatara, lažnih proroka i sl. Ako Bog nije otkrio ovu tajnu ni anđelima, zar bi je otkrio ljudima, i to vracarima i gatarima? Isto važi i za dolazak Antihrista, koji će se pojaviti u posljednje vremena. Ni ovdje ne treba da određujemo datume, niti da verujemo u njih, od koga god ponavljamo da ih čujemo, makar i iz usta nekog svetitelja, kao ni u to da se navodno rodio Antihrist, da studira na tom i tom univerzitetu i mnoge druge slične priče koje se mogu čuti u naše vrijeme. Fusnota. Samo savršeni mogu uvijek da prepoznaju koja pomisao u njihovoj duši potiče od Boga, koja od njih samih, a koja od demona, lestvica. Kako je naše magare lipsalo na putu, upita Antonije Veliki dvojicu posetilaca. Kako to znaš, upitaše ga začuđeni posetioci. Rekli su mi demoni, odgovori im starečnik Ava Antonije. Antonije je znao da razluči kada mu govori Bog, a kada đavo. Ali oni koji ne znaju mogu biti zavedeni i zavesti i druge. Kraj note. Njegov dolazak se neposredno povezuje sa drugim Hristovim dolaskom. Prvo će doći Antihrist, a odmah potom i Hristos. Druga Solunjanima. I kao što niko ne zna kada će doći Hristos, pa čak ni anđeli, Sveto Evanđelje po Mateju, tako niko, pa ni anđeli, ne zna kada će doći Antihrist. Naravno, ni sam Antihrist ne zna kada će se pojaviti, nego kada dođe punoća vremena, Bog koji je vladar sveta i anđela i ljudi i demona, daće dopuštenje Antihristu da se pojavi. Donedavno, do 80. godina 20. veka, hrišćani su se manje ili više bavili vremenom drugog dolaska Gospodnjeg. Želili su da saznaju nešto o ovoj značajnoj temi. Međutim, u posljednje vrijeme ih više ne zanima kada će doći Hristos, nego kada će doći Antihrist. Kada će doći Antihrist? Da li se rodio? Pitaju. Tako je Hristovo mesto ukrao prelukavi Antihrist. Da li smo se ikada zapitali da li je i to neka zamka, đavolska obmana kojom hoće da raslabi narod Božiji, te da on ostavi po strani Hrista i da se bavi njima? Ne bavite se Antihristom, nego Hristom, govorio je tada starac Pajsije, 1994. godine. Naravno da nije greh baviti se Antihristom. Uostalom, i u pismu se govori o njemu. Međutim, greh je baviti se samo njime, a uopšte ili vrlo malo se baviti Hristom za Boga. Gospod je rekao, a o danu tome i o času niko ne zna,
ni anđeli nebeski do Otac moj sam. Sveto evanđelje po Mateju. Postavlja se pitanje, ni sin koji je satvorac ne zna kada će doći kraj ovoga sveta. To zna samo njegov Otac. Kako je onda sin Bog jednosuštan svome Otcu? Sveti Vasilij Veliki smatra da i Matej i Marko, navodeći kako samo Otac zna kada će doći svršetak sveta, žele da naglase da je početak i izvor znanja Otac, a ne da Sin i Duh Sveti ne znaju ništa o tome. Kada, na primjer, Sin kaže da niko ne zna Sina do Otac, Sveto evanđelje po Mateju, ne isključuje Svetog Duha iz poznanja, nego govori o Ocu kao načelu Svete Trojice. Opet, sve što ima Otac moje, kaže Sin, Sveto evanđelje po Jovanu. A podatak koji posjeduje Otac, podatak pod navodnicima, jeste dan i čas kada će doći kraj. Dakle, taj podatak posjeduje i Sin i naravno i Duh Sveti. Prema tome, sve što zna Otac, zna i Sin, kao što mene zna Otac i ja znam Oca. Sveto evanđelje po Jovanu. Drugim rečima, i Sin zna kada će doći svršetak sveta. Na to nam ukazuje i činjenica da predočava šta će se sve dogoditi pred kraj. Još pojašnjava da će se prvo dogoditi jedno, a potom drugo, ali još nije kraj, pokazujući ovim detaljima da nema samo uopšteno i neodređeno znanje, nego zna i kada će tačno doći kraj sveta, kaže Sveti Vasilij Veliki, pismo 236. Amfilohiju. Naravno da Hristos zna kada će tačno biti njegov drugi dolazak. On sam će ponovo doći, zar je moguće da ne zna kada? Samo iz ljubavi nije hteo da nam to otkrije, da bi uvijek stražili čekajući Gospoda. A postoji li šta bolje od toga? Ovo je dan koji stvori Gospod, obradujmo se i uzveselimo se u njemu, prorokovao je David u 117. psalmu. Ovaj dan je izabrao Gospod da ostvari velike, jedinstvene i spasonosne događaje. Navešćemo nekoliko. U nedjelju je započeo stvaranje sveta, postanje, prva glava, u petak je završio, a u subotu se odmarao. U nedjelju se rodio, u nedjelju je vaskrsao, u nedjelju se javio mironosicama i učenicima, u nedjelju je poslao Svetoga Duha. U nedjelju se javio Svetom Jovanu evanđelisti i u taj dan je on napisao knjigu Otkrovenja. Zato je i prema psalmopojcu nedjelja 8. dan, psalam 6. To je dan koji se ne ubraja u 7 dana nedjelje, dakle u dane ovoga sveta, nego pripada drugom svetu. Obraz je budućeg veka, jednog i nezalaznog dana, Carstva Božijeg, kaže Sveti Vasilij Veliki. Sveti oci, imajući u vidu gore navedeno, poučavaju da će se ovaj veliki jedinstveni dan u nedjelju zbiti i drugi dolazak Gospodnji, i to noću, kako se može zaključiti iz priče od 10 devojaka. Noću je došao prvi put, rodivši se, i noću će doći ponovo. Gospod, citat. A kada one, to jest 5 ludih devojaka, odoše da kupe ulje, dođe ženik i gotove uđoše s njim
na svadbu i zatvoriše vrata. A posle dođeše i one druge devojke govoreći: Gospodaru, Gospodaru, otvori nam. A on odgovarajući reče im: Zaista vam kažem, ne poznajem vas. Stražite, dakle, jer ne znate dana ni časa u koji će Sin čovečiji doći. Sveto evanđelje po Mateju. Gospod je, podsjećamo, nedugo pre raspeća svojim učenicima rekao da će ponovo doći. Sveto evanđelje po Mateju. Učenici su ovu veliku novost ponovo čuli prilikom Hristovog vaznesenja u slavi. Ljudi Galilejci, što stojite, gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas uznese na nebo, tako će isto doći, kao što ga videste da odlazi u nebo. Rekoše dva čoveka, to jest anđela, koji su bili uz Gospoda pri njegovom vaznesenju. Dela apostolska. Međutim, prilikom vaznesenja nisu bili okupljeni samo 11, nego još i 70 učenika, mironosice i mnogi drugi, pošto se ono nije odigralo u tajnosti. Tako je glas da će Hristos ponovo doći čulo ovo začuđeno mnoštvo koje je prisustvovalo vaznesenju. Ushićeni preneli su ga od usta do usta po celoj Judeji. Prenosili su ga i učenici koji su propovedali po svoj vaseljeni. Tako se razbilo mišljenje i uverenje prvih hrišćana da se približava čas dolaska Hristovog. Maran ata, Gospod dolazi, govorili su. Kasni, još ne dolazi, govorili su opet. Dakle, rana crkva je nestrpljivo čekala drugi dolazak Gospodnji. U ovoj atmosferi očekivanja Gospoda živjeli su, barem u početku, i apostoli. Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni, nego nas dugo trpi, jer neće da iko propadne, no da se svi pokaju. Pisao je vrhovni apostol Petar, pokazujući time da je i sam očekivao da Gospod dođe sada i ovdje. Deco, posljednji je čas i kao što čuste da Antihrist dolazi, i sada su se pojavili mnogi antihristi. Otuda znamo da je posljednji čas, govorio je Jovan, 1. Jovanova. Mi koji budemo živjeli o dolasku Gospodnjem, 1. Solunjanima, pisao je Pavle solunskim hrišćanima, iskazujući tako da je i sam očekivao Gospoda. Gospod je blizu, pisao je Filipljanima. A brat Gospodnji Juda je rekao: jer vam govorahu da će se u posljednje vreme, misleći na svoje vreme, pojaviti rugači koji će hoditi po svojim bezbožnim željama. Ovo su oni koji stvaraju razdore, čulni su i duha nemaju. Napomena. Logično je da obični ljudi, laici, promaše u svojim predviđanjima o dolasku Hristovom. Međutim, to što su u svojim predviđanjima pogrešili skoro svi Hristovi apostoli, deluje nam nečuveno, pa ipak nije. Kao prvo, Hristos nam je objasnio da ni anđeli ne znaju kada će se zbiti njegov drugi dolazak, pa prema tome ni apostoli nisu znali. Zbog toga su budući ljudi i oni pravili svoje proračune. Kao drugo, apostoli jesu bili bogonadahnuti sasudi Duha Svetoga, ali se nisu poistovjećivali sa njim, to je sa Gospodom, pa da možemo da kažemo da su znali sve što je znao i Duh. Ne, Sveti Duh nije zaposeo njihov razum,
tako da su postali ljudi bez ljudskog uma. Ne, njihov mozak je radio, ali kada je postojala potreba, rukovodio ga je Duh Sveti. To kaže Sveti Vasilij Veliki u delu o Duhu Svetom. To znači da nisu uvijek bili vođeni Duhom Svetim, nego su koristili i sopstveno rasuđivanje. Nije sve što su učinili apostoli bivalo božanskom blagodaću. Bog je njima dopustio da mnoge stvari uređuju sami. To kaže Sveti Jovan Zlatousti, to je beseda 21. na dela apostolska. Prema tome, i oni su, budući ljudi, pravili greške, iznosili pogrešna prosuđivanja i procjene. Primjer je apostol Pavle, koji je efeskim prezbiterima rekao da ih više neće vidjeti, te su se oni rastužili. No, ipak ih je ponovo video. Tražio je Tita u Troadi, a našao ga je u Makedoniji, jer nije uvijek delovala božanska blagodat u Pavlu, nego je nešto činio i sam, kaže Sveti Jovan Zlatousti u 49. besedi. Samo je Bog savršen, sveznajući, poznavalac srca, a čovjek ne, ma koliko da je svet, jer jedno je Bog, a drugo je čovjek.